полновесным металлическим фальшионом. Внимание! Возле касс. Татарстан, город Зеленодольск и город Набережные Челны. Конечно, так сложно в Татарстан приехать представителям Татарстана, но все равно мы приветствуем телеклубное объединение «Мы татары». Вот в данном случае мы вдвоем, кто на фестивале. Есть еще ребята, бойцы, но они не так активны, как мы с ним. Решили создать просто объединение «Мы татары». То есть это характеризует нас всех. Мы татары. На нас элементы доспехов золотоордынского воина, шлем. Шлем тоже золотоордынский. Вот. Но так как у нас полноконтактные бои, приходится брать виды деталей из доспехов из другого региона. Допустим, на защиту ног на Орду не найдено хорошей защиты. Поэтому на данный момент на мне европейские ноги. Потому что у нас все-таки полный контакт, и с травмой никто отсюда не хочет уйти. И готов сразиться со всеми рыцарями Йохан Вайс! Аплодисменты! Москва! Вот это в Свияжск невозможно перенести, потому что там формат немножко другой будет проводиться. Тут древний болгар, да, древний тут, начиная с X века, да, до там 15-го. Свияжск это больше начиная с времен, когда появился огнестрел. То есть там будет проводиться средневековый стрелецкий фестиваль. Я думаю, что для популяризации этого движения это очень хорошее место, и дай бог, чтобы фестиваль продолжался. Республика, к сожалению, пока вот именно бойцов средневекового боя продвигает как-то, финансирует как-то. Вот, к сожалению, такого нету, в отличие от, допустим, некоторых других регионов. Новоделы доспехов, которые нам могут предложить историю, чтобы они подходили к нашему формату, чтобы они защищали нас. Вот я выбрал доспех, называется Хатанга де Гель, что в переводе на русский называется как халат крепче, чем сталь. Он с Востока пришел в Европу даже. Вот под этой тканью там железные пластины, а сверху нашивалась ткань. Это делалось для практичности, для того, чтобы доспех на солнце меньше нагревался. На бойцах, чтобы различать, одевают налатники, коты разных цветов. Была мысль для того, чтобы больше людей знало, что мы из Татарстана, нашить на грудь барса, белого барса, символа Татарстана. А у меня просто нет времени. Я бы, да, занялся, но это надо время. А я работаю и дерусь. Чтобы одеть полностью одного бойца, это надо потратить около 50 тысяч. У нас есть формат боев 5 на 5, там 5 основных, и допускается 3 запасных, то есть 8 человек. Ну вот и сами можете посчитать, сколько надо потратить деньги, чтобы собрать команду. А помимо того, чтобы собрать комплект доспехов, в котором могут драться ребята, им надо навыка приобретать, именно особенность в боях 5 на 5. Вот это постоянные тренировки. У меня уже 3-й комплект доспехов. Сам покупаешь, да? Да. Или кто-то поддерживает? Нет, никто, я сам. Bütün ölçüler boyunca bu tıkınay. Tatkar halkına kıtıgıldır. Nonay. At bulgaçtır, oyun bulgaç, soğuş bulgaçtır. Bu biraz bizning üçün indi. G'ururlikdan boshqa bütün aybi yo'q mugay. Siqlari ham g'ururlik. Tatar bulgar so'g'ishchilari ko'rinmaymi aytam. Bunda bizning komandalar bor. Lekin bu so'g'ishlarida qaraganda bu biz bilakeygina bizning hunar tugul bu. Biz har vaqtda temirchi bo'lganmiz, xo'jalik kishi bo'lgan, ipichi bo'lganmiz. Shunga ko'ra o'yinlar uchun biror komanda aytib yasab jibarga turib kelar. Musulmonlar da kelar izga jir deb, hamma so'g'ish o'yinlarida. Balki ana ziyada o'tkazga kerakdir, ziyada. Festival. Bir qaraganda aytaysikilar, bu tarixiy o'rin, islom o'rni deb. Bu alayda biz bitani biklab qo'ya olmaymiz. Bunda bütün ishlagan ishlar big motor, xoliq uchun ishlangan, motor etib ishlangan, festival etib ishlangan, bizning xoliq uchun ishlangan, bizning uchun ishlangan, biz o'zimiz ishlaymiz. Shunga ko'ra bundan menimcha qisilmaslik kerak. Anda o'ziniki qilirga tegish, bunda o'ziniki 4-chi topqir bunda bo'lib
Былтыр 40 миң халық жиылғаштан, бұл бетенде халықның сойлауы деген. Халық сойлағаштан ястара керек. Лекин біліп тұрған бұл біздің тарихи орын, бұл ислам орыны. Шуңа görə тәртипләрен бойынша, қылған ішләрен бойынша шу орынға Татар сугышчылар, болгар сугышчылар дип тәкъдим ителсә шу фестивальдә бу мөмкин микән? Мөмкин. Моның өчен нәрсә эшләргә була икән? Моның өчен беренчедән теләк кирәк. Икенчедән bir лидер кирәк. Үзен алып башлап һәм безнең яктан ярдәм кирәк булачак. Атланып, үзе янында үзенең теге аның белән бергә йөргән фикердәшләрен җыеп, бергә чыгарлык булса була. Лидер монда кыйма башында утырып булай дип торучы түгел, ул ярдә утырырга тиеш. Урыс сугышчыларын пропагандалау дигән фикер дә бар. Сез белән килешәсезме? Юк, килешмим. Ну, не факт, может, и не Biz монда тарихи реконструкциясы бар. Biz монда сугышка өйрәнмибез. Монда бит бүгенге көндә сугышка атлар белән берсе дә бармый. Кылычлар күтәреп берсе дә бармыйлар. Шуңа күрә бу сугыш түгел. Вакытында фестиваль. Ана күрә. Татарлык юк дигән нәтиҗәгә киләм, чөнки Алтын Урда шәрендәге аскарларны көтә идем мин монда дөрестән әйткәндә, чөнки бу Алтын Урда шәһәренең иске башкаласы. Алтын Урда гаскәрләренең киемнәре монда табигый булырга тиеш тә. Кызганычка каршы без аларны күрмибез. Инде Европа, рус князьләренең киемнәре, бөтен Европа татарларның атларыннан, укчыларыннан, гаскәрләреннән куркып яшәгән. Шуларны монда күрсәтәсе иде. Мин нәрсә телим оештыручыларга. Монда әйбер барыбер татарларны җәлеп итә. Һәм дә әлбәттә бу фестивальгә игътибар тагын да артыр иде. Дөрестән әйткәндә монда мин күргәнемчә урыс тарихына да бик йогынты ясалмый. Монда күбрәк Европаның урта гасырына игътибар күбрәк бирелә. Чөнки менә хәтта бу ат чабышларының рыцарьларының исемнәрен санаганда да әллә нинди фон Нарандаймы, әллә нинди немец фамилияләре, алман фамилияләре, әллә кемнәр. Мин урысча бер исем дә ишетмәдем. Теге бу гомумән шундый интернациональ чара булып күренә. Һәм дә монда үткәрүлек кирәк, чөнки барыбер Болгарга игътибар җәлеп итә, халык килә Болгарга.